Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka senjuk jong kiseng bahalang ke jela ke bahapok syatri jong ke Confederation of New Trap Social Organization kelaya chakmat ha jingpen krep en pelong ya ke dor barba ka ban salong ha ka lai phui terik mentau banai kelan kot arajar kat kendai haswa jong ne jingelang an pelong shoy jingat pe ba hendrai ne jingat pe ba kan om de shu na madan yorong hab shamadan malki kumbala pen bena menchua hendrai ke jinge ya pe ba an sedang najan ke jing thang brio na jiao bat on pen kot hamadan students jiao bat ya ke jingelang on pen long ha kini ke ju hamadan kumta ka bay deb ka dor barba ni ka senjuk jung kiseng phalang kalai wer ki pat ba nong snong ba kin wan chakmat bani shementas ni ka jingelang ban pen paus ka sarkar pedang ya ka jing persya ya ka Citizenship Amendment Bill arjar khat rio ka phang pedang jung ni ka jingelang kalong no CAB yes ILP ni ka bamut ba ki persya ya ka CAB bat ki pedang ya ka ILP ka Confederation of New Trap Social Organization kalai wer om tangi kinok snong rewat ki seng sang perthai bat ki kinhun jung kinyam bo peru Dorba keba nila thunu ban pelong aga lai phui tarik jom tau benai kadom long tu apo madan malki ya keba nila perbana dari nila pekerja no apo madan student di nikong ngin sedang hakapor khatwi weji dah kebakan don gajing ya jijat na jayo siap dulun na tu ka jaka keba ngikot ka ngobreu hadu apo madan student pada hakapor ka weji min penlong ya ka jingalang hak polo jaka ti nak liang jong ka koso ila khot lawer ya ki MLA ki MBC khot lawer ki political parties ki senjuk orang basnong sim ki kur bagi orang bakur roker bagi aboro ki seng bahlang roker po beri nutrep bakini wan lang ya don kat lang hakane ga sngi warwan tinolo kata di kwa bantu sngi kajingalang kanom de chu tang kajingalang jom seng bahlam na jom kosok ringi kwa ba kandi kajingalang jom cep bru no treb hiboro kuwi ikwa ba ka sarkar India kan tim ba kum cep bru no treb da kuwi kusud da kuwi ka jingmut da kuwi ka thong ni ong em bat ni persya ya ka Citizenship Amendment Bill katahi kejemut bat wangi persian penwan penlong lantang ke wisur ki nomasim betah tu usni ki nomdi tan kiseng halam yang betaru ya ki kedhun ki boper kamper la di ki partis la di ki don barkur ki don barhima ki don barsnong ki seng bahalang ki seng long kemi bat ila pharu ka sithi wat sya ki seng niam makin wana sim mentalang agni si nomor beli kumbangi om ba kani ka Citizenship Amendment Bill kadi ka isu jong ka ya pa im jong ka ri ba ka jet nduhi borokawi ngikwa ba ka jet nduhi borokawi kan persya ba kan pilih bulan ba om em yang Citizenship Amendment Bill kata ka di jing temu kata ka di jing angnut kata ka di ka jing tram ka jongi ya ka ban penlong ya ka dor ba la lai pui terin ada sarkar jela ka persya ya ka CEB kam tri ban implement ya ka LP kata kadang di tan pada standard policy fi persya ya ka CEB nomor piong ba kadon jima yo ngi saau number kata hingga jing temu jo ka LP belum ban prevent ya ladi ban saau number di kenang ban lai ka double standard ni ka part ya government ba kadi implement no ya ka LP ka nang keloi nampak namar nimla bentip ke iga benjia ra sabah wat lesi la da jia bang nimla kimla ban pas ra sabah munu bala bentip ke la nomor ra ordinance so ka ordinance ro kalau possible banwara bil dinan do banyada ya ka jong gari ba je riu jongi ni so sorong ba sarkar makhliam ta langsung thu ni so men ba wat ka kongres ba persyak warbo de ka LP mentaro ka thu ya ka rajing sya lep jong poi we te ngin skem ba baro andru pemut ki MLA jong ka Makhlia Legislative Assembly kinerti lang ban persya ya ka LP ban pentrikam no ya ka ban persya ya ka CEB ban pentrikam no ya ka ILP rejala